Maabithaa a borithi marokire gwethana na mikora iria yuragite andu ana kwa ihinda rĩa thĩ wa kiumia kimwe na kugeria gwithara na ng'ombe cia kinya ohigana rimwe ona gutwika ni ciracokire kuoneka. Aikari a Kapturo yatia wodine ya Bartabwa ni mabitie guthama micii yao magitigira ati haro ici ciaya guthie na mbere. Naomba viongozi wa eneo hilo mutusaidie kwa kuongelesha hawa vijana wachangili ambao wamekuja kusumbua watu wetu wapenda amani. Kuratwika batoni iyo irari ya aishi makinya o 40 aria marathama micii yao maretha wikaro mathukuru-ini na kuri family ciao. Sio watu wote watiateni wabaya. Kuna wale wakora wamejitoa kufanya kazi ya kuiba mifuko ya watu. Na tunasema ya kwamba watu kuhama ni kwa sababu ya kuokopa mambo ya attack. Atongoria a icigo ici maugite ati tharikira ta ici cia gucungirira ugwati wa ng'aragu iria kaingi wagi wa irio niguo utumaga tharikira ta ici kwambiriria. Mifugo imechukuliwa, hawana chakula, na nataka niombe ya kwamba serikali ifanye juhudi haraka kwamba chakula iletwe kwa simu hii kwa wingi, kwa sababu sasa watu hawakai kwa manyumba zao kwa sababu ya mambo ya usalama. Chakula iletwe, watu wapewe chakula. Riu aikari acio mathiite kuhura kambe cukuru-ini wa Yatia. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Kĩama Kariuki.